jaz bi šla ful nazaj, sam vem, da ne morem. Ki so pa še štikari, drugačne USB. Mi zdi bolj nov. Pa ni ponadstropni. Katedrala je v renovaciji, tako da ne bomo kaj dosti videli. Bauštela. Gremo na kav, da se zmenimo, kaj bomo šla pogled, kam gremo, ker nimamo pojma, nismo se nič pripravili. Jaz sem bila enkrat v Zagrebu, pa se zelo malo spomnim, ker sem bila s sošolkami in so one bile vodičke. Sem pa slišala, da ni tako lep letos market, pač ta advent, zato ker ful renovirajo. Bomo videli. Meteorolica, cappuccino, še neki crumble, pa ful je poceni kava. Mislim, da je to glavni square oziroma ploščad, nisem ziher. Ful imajo rož, pa eukaliptus vidim, pa ful nekih takih božičnih rožic, kako bi rekla. Ok, jaz sem plan naredila, gremo najprej na eno razgledno točko, pa pol eno cerkev, pol pa ne vem več kaj naprej plan. Like, look at this, so Christmassy. What the fuck je to? Ew. Zdaj smo pri cerkvi svetega Marka. Tukaj je tudi ta pač razgledna točka, samo iskreno ni nič posebnega, ampak se splača priti gor, ker je ta cerkev lepa. Ima dva grba. Na strehi. On the roof. Smo kupila karte za ta muzej prekinjenih razmerij, Broken Heart. Forevermore, nevermore. 7 € ena karta. Museum of Broken Relationships. Moramo pa počakati še pol ure, ker takrat bomo lahko vstopila, zgledaj gužva. So neke mlinske stopnice, ne vem, zakaj so posebne, če vam iskreno povem. Ampak so na zemljevidu in gremo v to smer nekaj pogledati. Pač na zemljevidu lahko vidiš, kje je gneča in sem rekla, pač nekje kaže gnečo. In sem no, gremo v gnečo, očitno je nekaj tam, čeprav nič ni pisalo. Imamo pač še pol ure cajta, pa nočemo zdaj ful strani. Leko imajo hiške za mucike, za te zunanje. Se bom zjokala, pa tukaj je za hrano. Mika. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, and that's what we do. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows in the rain is pouring. Moje mnenje glede muzeja je okej, ampak ful moraš brati, mislim. Ene zgodbice so bile zanimive, žalostne, ene pa ne toliko. Polarne sanje. Kako reč folka je.
this is like ciabatta probably or something. This looks better. Whoa, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. Tukaj smo bila na začetku. Good times with you. Baby, this year is just gonna be you and me. Hang back. Tega parka se vas spomnim. Smo se še slikali tu s sošolkami. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Dali so nama na robni belo vino bi moglo biti, pa je džin topl. Zdaj smo zamenjala, ker jaz to ne pijem. To vino je dejansko močno. Preko smo eno pila ni bilo, je bilo tako v Ljubljani. To je pa močno. Ta park je meni po mojem najlepši, tak mislim, vsi so še druge stvari. Making our Christmas memories. Oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Fak, koliko folka je tukaj, da se premikati nisi mogel, smo kar šlaraš. Jaz smo mislila iti najprej med tednom, sam nama ni ratalo pol. Oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. Tu pri tem gledališču, teatru, kakorkoli, imate te velike nadkrekerje, hrestače. Hrestače. To je en tak mali parkec, ko ima te velike božične, ne vem, okraske. Gingerbread man, zvezda, pol imamo tukaj candy cane, veliki, veliki božič, big, big Christmas. But And presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house. This with present is normal size, lights, by the so way. you should come back home. kaj? Art paviljon. Tukaj je pa toliko folka, oh my god. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Koma smo se prebila tukaj čez. Tu na vrhu je en tak bar, ko lepo. Evo, pred busom še nekaj malega pojesti. Hold you close, forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memory. Dobro jutro. Danes sem pa spala do 9, luksus. To sem zdaj nov človek, ko mi je ob 9 pozno in imela sem se zmontirati, nekaj objaviti in zdaj imam končno fraj, pač. Da glavno delo se je končalo in se mi zdi, da moje telo še ni dojelo, tako da se še ne počutimo na končno. Ampak ja, zdaj smo šla na sprehod, prej je bila taka megla. Zdaj se je pa sonce pokazalo. Tako da gremo na en sprehod, pol bom po mojo rolade skuhala. Edino nimam slanine, ampak imam neke koščke, take zelhanega mesa, nekaj. Bom to dala na slanine, pa moje pire. Pa bom pa stream ob 4, tako da čez 3 ure. Že imam 2 pa pol imam stream. Glave, gremo na en sprehod, Josh danes gre. Drug teden imam še vedno ful stvari, ampak takih zabavnih, tako da gremo na sprehod. Smo si pa kavo zraven prinesla, ker je nismo otegnala spiti. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa
Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. Merry Christmas, baby. Kot sem rekla, danes bojo te rolade bolj na hitro narejene, pač nisem naredila zelene pa korenčka pa čebule, ampak bom to prav za te rolade omaka uporabila, ko sem jih kupila takrat v Nemčiji, pa jo še nisem uporabila. Tako da bom zdaj zmešala v to in bo kar hitro. Tadam! Dober tek. Hello, jaz sem v City Parku, spet se z Andrejo dobim. Jaz imam še ful stvari za kupiti, za darila in upam, da mi dan se rata, ker je ponedeljek in dan še mislim, da ne bo take krize. Zaenkrat parkirišče zgleda cool, normalno sem dobila celo plac spodne v garaži, ker sem ni dala gor voziti. Pol grem še na Rudnik, tako da plan, recimo da imam plan, bomo videli. Wish me luck, drugače pa Josh je včeraj šel, tako da je bilo kar čudno, ker je 10 dni bil tu. Zdaj grem jaz nazaj čez 11 dni, nekaj takega. Za Božič bom doma, za novo leto pa pri njemu. Gremo, Andreja bom spet videla, kako happy se. Ti pa dala brez rokavni grč, čeprav je mrzlo, ampak je ful bolj udobno, ko voziš pa ko šopingiraš. Oh my god, kjero kolo. So povečali Hervis. Oh my god, tam pedagoški smo. Tam vidim, da prihaja ven te likovni pedagogi iz naših ateljejev. Malo jim zavidam. Razstava profesorjev. Kdo misliš, da je to? Se mi je kar zdelo, ja. O, to je ful ono, veš, ono trimofobija, ali kaj je že. Mucike! Cute. To je naš hodnik za ateljej bil. Če pogledamo, oh my god, zaki prst. V teh klopcah smo sedeli, pa kavice pili, pa jamrali. Zdaj sem ful žalostna, jaz bi šla ful nazaj, sem vem, da ne morem. Ful, vse je cool. Vse so bile tudi slabe stvari, ja, ne? Ja. Še moji študenti tukaj, čeprav zdaj jih ne pogrešam več študent. Smo šli še na toaste, Tunin klasik. Koma smo najdli sploh nek plat za jest. Malo na soncu pred ekonomsko. Jaz sem drugače tu 1 leto študirala. Ni bilo fajn, potem sem se prepisala. Evo, Andrejo sem odložila, zdaj pa grem še na Rudnik. Nič nisem kupila, tako da. Ampak smo se lepo podružili, pa šli na faks, tako cute. Grem še v to Peki trgovino tu na Rudniku. Ful imajo stvari, tako da če kaj pečeš, sem prideš. Mislim, da imajo tudi online trgovino, tako da moram iti par stvari poiskati. Kaj se imajo tu? Ok, Peki trgovina je bila uspešna, zdaj pa Rudnik, ura 2. In glede ob 6 se v centru dobimo s sošolkami, bivšimi. Tako da, nimam toliko cajta. I am here. Spet jem v čatisu, ker nimam cajta kuhati in moram zdaj hitro pojesti pa domov Mikici. Da še malo postiskam, dam hrano, pa v center s sošolkami. Idemo. Okay, mudi se mi pa ful hrane, tako da sem rekla, če mi lahko za domov dajo ostalo 40 centov embalaža. No, mi bom pa za pol imela. So pretty!
Christmas, baby. The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. There's something that happens when sleigh. Recimo sladica po navdihu kuharja je 9 evrov. Mišelinova zvezdica. Evo, jaz sem končno doma, z Miko smo se naigrale. Jaz pa jem tu ostanke, pa tako, da nisem glihar pojedla cel burger in mandarine imam. To serijo sem začela gledati My Life with the Walter Boys. Nova je, bolj taka najstniška, ampak tak neki, da ne rabim razmišljati, neki ful sram. Zmadrana sem, nočem vam niti moje face pokazati, ampak ja, sam spat grem jutri pa zgodaj vstati, da kaj naredim, predna grem še na šmarno, teda upam, da me mineja. Mika zbudi ob 7. Dobro jutro. Zdaj imamo temo, ura je 7. In tu smo si nekaj naredile, a ne? Te cote moram zdaj zložiti, da se bo šla tikam ulegla, a ne? Si se nadivjala. Pogledajte, moja asistentka. Si moja asistentka ti. Prišla iz fotekice. Ja. O, Mika. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a Megla. present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Dober tek. The snow is falling down, and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me. Danes je pa megla nenormalna, pač k gosta je. Se ne moreš kaj videti, a pogledajte, granik se premika. Na šmarni, na polno sonce, v bistvu je jasno vreme, sam je megla. Danes je taka ekstra megla, nič ni bilo sonca tu, ampak tak pač je včasih v kotlini, a ne? Jaz nazaj, iz šmarne smo prišli, tak je bilo fajn, grelo naje, štrukli smo jedle. Bolj smo pa šli še hitro v alejo, ker sem jaz rabila interšpar in ful je gužva, jaz sem vesela, da sem ta glavni del upravila, ker ti ne bi želela zdaj to delati. In sem šla še po sestavine za zdaj naslednje dni, danes delam te božične piškote. Piškoti so čisto enostavni, pač sestavina, ampak sem mogla par stvari kupiti za krasiti pa to. Pa biftek pa francosko bomo jutri delali, ne na streamu, tukaj na YouTubeu, tako da sem šla kupiti ključno govedino, pa še popust je bil, pa šunko sem kupila za četrtek, v glavnem ful imam kuharskih teh streamov in te zadeve, tako da sem rekla, da bom zdaj se nakupila, pa imam bolj mir, ker imam itak zdaj pol naslednje nimam pa zamontirati ful. In ja, tak fajn dan je bil, zdaj smo se z Andrejo res ful družile in je bilo prav fajn, se itak ne vidimo dosti, tako da. Evo, tu na hitro imamo krompir, ne moreš verjeti, mogla sem ga kupiti, celo zmanjkalo mi ga je. Moko, ki sem jo po pomoti preluknala s prstom in zdaj jo imamo v tej vrečki. Ohrovt, rjaj, sladkor, mleko brez laktoze, kapre, belo čebulo, malo peteršilja, ključno govedino, 2 masla brez laktoze, isto, ker če bom zdaj kaj pekla, bom domov nesla, da lahko tudi brat proba, korenček, šunka, na to sem vzela -25, to je bilo pa znižano na 9 evrov, tako da sem kar nekaj prišparala, 2 evra sem prišparala. Meringe, jaz ponavadi delam ta royal icing, torej to, da okrasiš, delam z cukra v prahu in beljakom, ampak je to surov, ne, beljak je surov. To je pa v bistvu prah za meringe in je pač predelan, ali kako bi rekla, in ni surov, tako da sem z vodo zmešaš in imaš pripravljeno in dodaš barve. Tako da je ful bolj enostavno, pa lahko se je, ne, mislim, načeloma tudi to lahko ješ, ampak če hočeš biti ekstra pazljiv. Jajca sem kupila, pa še 2 kisli smetani, pa za Miko hrano. Oh my god, zdaj pa se gremo vsesti na kavč, ok? Dosti je. Evo, iz zmrzalnika sem si zjutraj vzela omako, pa sem si zdaj sam špagete skuhala, bom malo sira dodala, tako da to pojemo in YouTubamo.
it is cold outside, we gather around the fireplace, and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. This year I'll think about how I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling. Evo, piškoti so končani, v bistvu je kar naporno je to delati, ampak letos mi je ful fajn uspel ta royal icing. Pač bolj sem občutek dobila, koliko redek mora biti, koliko ne, ampak sigurno se še da kaj popraviti. Definitivno bi si vzela črno barvo še za oči pa to, ker pač pogledajte tega božička, kako izgleda, kot da bo glihar, pač da je videl celo to listo porednih in je bil ono, ok, I quit. V glavnem, tek na pol sem pospravila kuhno, verjemite, da je bila katastrofa, pač posod mi je ta cukor tekel in po tleh sem pobrisala, ampak to me bo pa jutri čakalo, ker ne morem. Mika je imela zdaj take dirke, mimo grede to ni WC papir, ampak je pač, ko dobiš pakete, dobiš to not in ona je že to čist raztrgala, ker je pač to ni najljubše. Kak šprintala si ti zdaj, a si nora, bogi spodnji sosedi, prav šprintala ko en kon. Si pa spana, a? Glavnem, jaz pa tudi grem spat, jutri je spet zgoden dan, spet, ker neke nove stvari zraven dobijam za narediti, ampak I can do this. To bi mogel biti praznični teden, ampak itak je vedno najbolj katastrofalen. Evo, kartice moram narediti, oziroma voščilnice moram dati na te liste. Da sem že enega izrezala. Ne morem snemati, ker čakam klic od GLS-a. To je pač slabost, ko snemaš s telefonom. Danes pa nimamo megle, a moraš verjeti, sonce imamo. Dobro jutro, danes sem spala do po 11. Ne vem, da sem nazadnje dolgo spala, ampak ni bil to moj plan, prvič sem je telefon spraznil, drugič zmatrana sem, ne rabim spanc in it's ok. Zdaj bom najprej te kartice odpravila, to bo po mojem kar šlo kako uro pa pol. Čakam GLS, pol moram iti na PO Box, nisem bila že dolgo in ne nekaj promoviram, da imam pač ta naslov, kamor mi lahko kdo kaj pošle, ampak problem je, ker ne dobim obvestila, če je kaj tam. Tako da, če mi kdo kaj pošle, mi prosim prej povejte, ne vem, ali mi komentirate na YouTube ali pa mi kam napišete, da jaz vem približno kdaj iti, ker nimam jaz tega ful blizu, moram se pelati na drugi konc Ljubljane, pač tak sistem je, bom pogledala, če obstaja kaj drugega, ne vem. Tako da, vem, da me nekaj čaka tam, te kartice bi da odposlala. Najslabši primerov jih bom jutri, bomo videli, ker danes imam zgodni stream, tako da imam sam še v bistvu 5 ur do streama, imam pa milijon stvari za narediti, pa biftek, pa francosko moram narediti, to obvezno, ker nočem, da meso pač se pokvari ali pa karkoli. Zdaj pa treba napisati voščila, pa tudi jaz ponavadi najdem nek, kako se reče, vers, quote. Mika, ta del je najtežji, ko pač hočem vsakemu drugače napisati, pa v bistvu dati drugačen quote. Oh my god. Ok, Mika je ono, mama, ne. Mika je zdaj, ok, Mika. Očitno ne smem več kaj delati. Mika je odločila, pauza. Oh my god, dobila sem 3 voščilnice, how cute. Ok, jaz gledam tek bogo. Moram si glavo prati pa se zrihtati. Dobila sem 3 voščilnice, ful bi jih nareš, ker zdaj odprla. Ker sem neočakana, sicer je to gužva na poštu. Problem je, ker jaz nikoli ne dobim obvestila, da kaj dobim, ampak če so te, kako se reče, voščilnice, ni panike.
Če so pa večji paketi, jih pa kdaj nazaj pošljajo, tako da malo je tak. Ok, pač lekera lepa kartica. Slika z ustem. Te kartice me vedno tako pač prevzamejo, pa taka old school, full cute. Pogledaj to nalepkico. Močika pa kužek spita. Draga fina Jasmina, veliko sreče in lepih sanj, naj ti prinese božični dan, novo leto, pa naj zaživi radosti polno, brez solza in skrbi. Tvoja velika oboževalka Ana. Ana, hvala, da si vzela čas, da mi pošleš voščilnico. Kak je cute. In pa imamo tukaj smrekico od... Draga Jasmina, za novo leto te želim, da se te uresničijo vsi zadani cilji in želje. Lepe in mirne praznike, želi gledalka Polona. Hvala Polona, kako lepo. Upam, da se tudi vam uresničijo vsem kjerkoli želje. Oh my god, Rudi mi vsako leto pošlje voščilnico. Rudi, vem, da to gledaš. Hvala, ful prijazno. Vesel božič in srečno novo leto. Rudi, let's go! Hvala vsem za kartice. I love you so. Evo, vse imam. Officially imam vse za božička. Edino eno darilo ni prišlo. Je nekaj šlo narobe, ampak to je bila njihova napaka. Ful se fajn počutim. Danes sem naredila malo več, kot sem mislila. Kartice so gotove, edino jutri jih moram na pošto nes. Danes nisem imela cajta izpolnjevati nek obrazec na internetu, tako da jutri jih nesem na pošto. Nekaj mi je jutri odpadlo, tako da imam več cajta za jutri, kar je super. In glav sem si upravila, make-up naredila, zdaj imam pa 1 uro pa 10 minut, da naredim francosko pa tatarca. Tatarca od začetka, sama ga bom naseklala vse. Tako da sem se pa že spravila, tako da sem pol zaštartam stream. Korenček pa krompir sta narezana, ne vem, se mi zdi, da sem malo preveliko narezala, predvsem krompir. Ampak se to sem jaz jedla, ni zdaj za nobeno tekmovanje ali pa kaj. Ali je težko okrogle stvari ravno odrezati, tako da sem pač malo stran vrgla. Pa spomnila sem se, da jajca tudi pridejo, tako da dajmo hitro to kuhati. Lučke so se prižgale, cute. Evo moj mesek, zdaj da vam bo lažje, vam ga lahko tudi mesar zmleje. Jaz sem rekla, da ne, ker ga bom sama narezala, pa tudi ko ti ga enkrat zmleje, pol bolj hiter se kvari, tako da sem rekla, da ga bom sama. Sicer bo to trajalo, ker ga bom na nož narezala, ne na mlinček, ker nimam. Ampak we can do this. Definitivno odstranite vse te maščobe oziroma kite, karkoli pač. Ker to se je surovo, a ne. Tako da dejansko gre ful lepo stran, pač karkoli je. V easy pa dobro si nabrusite nož. Zdaj eni tudi uporabljajo druge konce mesa za biftek, cenejše, ker pač je to res drago, sploh če hočeš malo več narediti. Jaz sem se odločila, da naredim takega ta pravega z pljučno govedino. Glavnem. Bomo se še pol s temi malenkostmi. Bom najprej provala take čistanke, recimo zrezke narezati. To je tudi dobro za steak, drugače. Tako mehko meso, okusno.
Evo, zdaj pa moram iti streamat, ker že zamujam. Stream je končan, zdaj imamo pa movie night na Discordu. In spet jem biftek. Mikica tu. Ok, hvala za ogled in če se ne vidimo tukaj na YouTubeu pred Božičem, vam želim lepe praznike. Tako malo, ko montiram video, se vedno sprašujem, zakaj to govorim o darilih in to, ampak nočem vam skrivati nekaj, ne, pač da tam tak poudarek, darila moram kupiti. Noben ne pričakuje od mene, da kupim darila, jaz ful rada obdarujem ljudi, pač jaz res rada kupim darilo, bolj ko pa ga prejmem, čeprav sem itak vesela, ko ga prejmem, ampak res, tako mi je fajn, je malo stresno, ampak bolj ko obdariš nekoga je fajn, ampak Božič, lažna sem. Point Božiča vemo, da niso darila. Če imaš pravi ljudi okoli sebe, bo razumeli, če ne moreš si privoščiti darila, that's ok. Mi se nismo nikoli tako ful nekaj obdarovali, ampak odkar pač imam svoj denar, se mi zdi, da lahko končno pač obdarim, kakor hočem. Upam, da se nekdo slabo ob tem počuti, ko to kaže, ampak nočem pa, kot sem rekla, skrivati. V glavnem, lepe praznike, ful hrane, kakorkoli jih preživite, probite biti veseli, zadovoljni. Ja, se vidimo verjetno ali za Božič ali pa po Božiču. Ok, čau. Missing someone